Assalamualaikum guys, welcome back to another video. TH_Hajian. So lagi seminit 25 saat guys untuk update guys. Okay. So tadi ada laser guys. Laser. Ni saya punya garden. Rate saya punya garden 1 sampai 10. Saya di 230 minit. Guys, lagi 1 minit guys. Bismillah, update ni jadi guys. Update kita adalah yang mysterious crate ini. Cosmetic update guys. Kita akan duduk kat sini. Oh, cosmetic shop is near the FedEx. So dia hampir dekat situ guys. Hah? Kenapa blue moon? Oh. Cactus guys. Blue moon guys. Tu. Tapi nak pergi sini dulu. Okay guys, jom tengok kita dapat apa. Open. Dua-dua dapat meja. No guys, dah tak ada guys. Dah tak ada. So jom kita pergi kosmetik tu guys. Jom tengok apa yang ada guys. So jom kita talk dekat Sam. Okay. So ada blue well, cooking pot, bla 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 blue. Okay, apa ni? So kita beli ni satu. Beli apa lagi Blue well. Lagi nak beli apa? Itu je lah guys. So jom kita try. Oh macam tu. So kita letak situ. Okay dah. So blue well. No. Blue well kita letak sini guys. Okay, so kita letak sini. So ni kita punya ni. Tada! Monster Mash Dance Party Potion. So okay guys, kita akan start sini. Assalamualaikum. Peace out.